Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahra Aini, kelas 8A1 nomor urut 29. Saya akan mendeklamasikan puisi tentang padi bola tongenge riatimu. Padi bola tongenge riatimu, masagena atie na tapai tajan na tuo tongenge, nawareko masepo atie tajenge, naripatang atau ngena puangi, nakibolai atau ngena puangi, maturiada patujuna sulasari, malabitana kedolan roale, tuo teman ria tongangi, matemua jekoi temate lempu, tongeri ati lempu rimata, tenri pakawalempon pakita, tongeri ati lempu di dau culi, telah salah riparingerang. Tongeri ati lempu rinawa-nawa, tetasala ritanga. Malopoi bicara napatik ke puangi ati tongemuaga. Malopoi bicara napatik ke puangi ati tujuan muaga. Malopoi cino napatik ke ati itakoti, kikedomua puangeri atie, nasalaina puange mujaka tungakena. Andre memeni maceninge na malunrae, lakwa megang kangiri kinamu, tanga memeni manue, ajak lalo temui teri kubrue, mopo sugimu, mopo acamu, mopo ulemu, caloria cikemi tawamu.